Nongeye kubasuhuza abantu mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bica aha kuri Hot News TV Rwanda. Kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, mboneyeho kubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, uburinzi bw'Imana bujye bubana namwe umunsi ku wundi. Ndabona kuri iyi saha hakomeje kubera ibintu biteye ubwoba, biteye ubwoba bikomeje kugenda bibera mu makaritsiye agiye anyuranye. Reka rero mbere yuko twinjira muri iyi nkuru ibabaje cyane, sabe umuntu udukurikiye atari yadukora subscribe yuko yakwihutira akadukandira kuri subscribe rwose, kandi mwese nongera kubasaba ugifungura video yacu ujye wibuka kudukandira kuri like kuri ako kantu kameze nk'igikumwe. Tugiye mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze harimo kuvugwa inkuru ibabaje ku rwego rwo hejuru, inkuru iteye agahinda. Ndabona ibintu bikomeje kuzamba, imitima y'abantu ikomeje kugenda igaragaramo ubugome buteye ubwoba, ubunyamaswa burengeje ukwemera. Mu karere ka Musanze rero haravugwa inkuru y'abantu bagera kuri batatu baje kuba batabwa muri yombi nyuma y'uko bakurikiranweho kuba baragize uruhare mu rupfu rw'umumama wishwe n'ukekwa ko ari umukozi we, yarangiza kumwica bakanamushyingura aho mu mbuga, hejuru bagateraho imboga kwa kundi abantu bakora akarima k'igikoni, kugira ngo abantu nibabona aho hantu bazagire ngo ni imboga bahahinze nta kindi kintu kihihishe, kandi nyamara hashyinguye umuntu. Amakuru rero tubona yaje kuba yatangazwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Ignes niwe waje kuba yatangaza amakuru. CIP Ignes Ngirabakunzi yaje kuba yakwemera itangazamakuru iby'aya makuru. Ni inkuru rero mbona itavuzweho birambuye, ariko ntabwo iyi nkuru twareka kuyibagezaho, kuko njya mbabwira yuko izi nkuru zigomba kujya zitwigisha kujya tugira amakenga. Nyamuneka wajya ubona n'umuntu wawe utari kumubonerega ukabaza amakuru, uyu muntu yarenganye he, byagenze bite, ugashaka amakuru hakiri kare. Mu ntara y'Amajyaruguru rero mu karere ka Musanze birimo kuvugwa ko abo bikekwa ko bishe nyirabuja bakamuhamba mu gipangu, bakanamuteraho imboga hejuru, bakahinga hejuru y'imva ye bagateraho imboga. Ibi ni mu murenge wa Nkotsi, byabereye mu murenge wa Nkotsi mu kagari ka Bikara. Bose baje kuba batabwa muri yombi nk'uko uyu muvugizi wa polisi yabitangaje, atangaza yuko batawe muri yombi, ariko twashakishije ngo tumenye ese byagenze bite, bamuhoye iki. Ariko ubwo nyuma y'ibi ngibi yatangaje, nta bintu byinshi yavuzeho, gusa yavuze yuko inzego zibishinzwe ziri mu iperereza kugira ngo zimenye buri kimwe cyose. Bivuze ngo iyi nkuru tuzongera tuyigarukeho ubwo buri kimwe cyose kizaba cyagiye hanze, abo ngabo bari kwisobanura icyo bamuhoye, icyo bamugenje. Uyu rero ndabona yari umumama, ari umumama nk'uko mbibona, yari umumama ufite imyaka 59 y'amavuko. My friend, biteye ubwoba, biteye ubwoba ibintu bisigaye bibera hirya no hino, kuko ndabona imitima y'abantu ikomeje kugaragaramo ubunyamaswa buteye ubwoba. Uyu mumama rero akaba ngo yabanaga n'umukozi w'umuhungu muri icyo gipangu, nibo babagamo bonyine. Bivuze ngo uwo mukozi niwe waba warabigizemo uruhare kurenza abandi. Bana yanjye birababaje rero. Ndabona uyu mama ngo yarashyinguwe kuri uyu wa gatatu. Iyi nkuru turakomeza tukurikirana ibyayo, tumenye ese abo bagabo baratanga ibihe bisobanuro mu iperereza, n'iki cyavuyemo, tumenye buri kimwe cyose, hanyuma twongere tubibagezeho mwumve ibikomeje kugenda bibera hirya no hino
hari igihe impamvu inkuru nk'izi ziba zikenewe, hari igihe ubona umuntu wawe utari kumubona ukavuga ati wenda yagiye gushaka amafaranga, ari za Kigali, ari mu mijyi hirya no hino, wenda yagiye no hanze y'igihugu, kandi nyamara umuntu bishoboka ko yaba yarishwe ntanagaragare, kubera yuko urumva ko abagome bafite amayeri menshi, aho bica umuntu barangiza bakamushyingura, barangiza kumushyingura hejuru y'imva ye bagateraho imboga kugira ngo uzahabona azabone ko ari akarima k'imboga bahahinze, nta kindi kintu kiri aho ngaho, ari imboga zihahinze gusa. Muribuka mu minsi ishije inkuru twagejeho y'umusore wishe nyina, yangiza akagenda akamutaba mu ifumbire munsi y'urugo, yangiza agashaka gucika ariko nawe agafatwa. Muribuka undi mukozi nawe wishe nyirabuja, ni muri Gakenke, ni muri Burera, Gakenke ndakeka, akamuzingazingira mu mufuka akajya kunaga muri tuwarete. Ibintu bisigaye bibera hirya no hino sinzi rwose. Ndabona Imana ari isigaye kuzaza ikagira uko ibigenza, kuko iby'isi byo umuntu avuze ko yarangiye ntago yaba abeshye. Inyamaswa ntizikicana, kuko biragoye kuba wanyura ahantu ngo ubone inyamaswa yahapfiriye, ariko abantu umunsi ku wundi biragoye ko bwakwira hatavuzwe ngo umuntu yasanzwe aha yapfuye. Hewe habwo ukumva ko hari n'abicwa ntibimenyekane bitewe n'uko baba babashyinguye mu rwego rwo kugira ngo bazibanganye ibimenyetso, ntihazagire n'umenya ko uwo muntu yapfuye koko, bikarangira abantu bazi ngo umuntu ari aho ngaho azaza, kandi umuntu yararangiye kera, yapfuye kera, yaranashyinguwe. Hari umuntu wavuze ngo ubundi inyamaswa nizo zakagombye kuba zarahawe inyito y'irindi zina, ahubwo noneho abantu bakafata inyito y'inyamaswa, kuko buriya ngo inyamaswa mbibaho ni umuntu niyo nyamaswa mbibaho kuri iyi si ya rurema, mu byaremwe byose. Buriya bavuga ko inyamaswa mbi ya mbere ibaho mbi ari umuntu. Izindi burya ngo ntacyo ziba zitwaye, nubwo akenshi tuba tuzitinya, ariko tuba tuzitinya ntacyo zitwaye. Ntacyo ziba zitwaye, kuko buriya inyamaswa nyinshi utayisagare nta n'icyo yagutwara, ariko umuntu akwica mutanavuganye, atanakuzi rwose, akumva arakwanze gusa ugasanga arakwishe. So ni inkuru y'agahinda rero, birumvikana. Reka uyu mubyeyi tumwifuriza iruhuko ridashira, hanyuma namwe tubashimire kubwo kuba mwafashe umwanya mukabana natwe mu makuru nk'aya. Rwose Imana ijya igerageza igaragaza abantu bakoze amabi nk'ayo ngayo, kandi wa mungani w'abaturage, abantu bakoze amabi nk'ayo ngayo, sinzi impamvu yo kugira ngo nabo babeho. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro rero birakomeza kugenda bitambuka kuri Hot News TV Rwanda. Mwibuke ko twanabana ku Isimbi TV. Nyamumeje ko umuhungu wanyu Mr. Habu Mind Dijoke.